Nĩire mairi atigirwo nacio thutha wake gutharikirwo ni ekinaĩ arĩa methaĩte na mabanga mweri ũmwe mũhĩtũku akiuma Kesha mwena wa Soko Mujinga ka Wangware gũkũ Nairobi. Vincent Ageo ithe wa ciana 4 nĩ ũmwe wa andũ arĩa matharĩkĩirwo na gutinangio ciara cia moko nĩ andũ marekũĩrwo nĩ ahũthĩri a dawa cia kulevya. Nilikatwa panga 3, kuna 4 hapa naambiwa ngo kuna panga nyingine hapa sijui. Huwa na hesabu tu 3. Hizo nazijua vizuri kwa sababu hii ya kwanza naikumbuka paka saa hizi vile nilikatwa. I still can recall it how it was. So it's been tough. Icera-inĩ ritũ agatũtwara nginyagia harĩa atharĩkĩirwo gũkũ tũgĩcemania na ayuthi aingĩ kĩharo-inĩ gĩkĩ makĩhũthĩra dawa cia kulevya. Aikari amwe makiuga endia makoragwo na thiriti na maafitha a borithi. Apate pesa lakini hiyo pesa haitamsaidia ati akule hata pesa ya maana. Hapana, yeye atakula 50 lakini zao atakula dawa. Na nyũmba-inĩ gwake Ageo atarĩirie muthenya wa tharĩkĩra ĩno ethaĩte na Biblia yake thutha wa gĩthomo gĩa ũtukũ. Kuna mtu aliniuliza chochote? Hakuna swali ama simama ama unatoka wapi? Hapana. Nilisikia tu nikikatwa kichwa mara ya kwanza, tena mara ya pili, mara ya 3, kwa hivyo mara ya 4 ndio nilianza kuweka mkono, wakanikata kidole ikatoka. Tena nikaeka hii mkono ingine wakaipasua. Ona ageretwo ngero ĩno Ageo nĩ ekinyirie thibitarĩ-inĩ ũmwe mwena ũyũ, no ũhoro wake handa atungatĩirwo makĩria ya ithaa rĩmwe. Nurse ambaye alikuwa duty usiku alikataa kunishughulikia, hata first aid peke yake alikataa. Niliplead wanisaidie hata kustop bleeding because my finger was oozing. Shingo nayo ilikuwa wazi, mkono iko wazi. Nurse akakataa, walikuwa tu wananipiga picha. Nilimaliza hapo 1 hour nikibleed na nikatoka hapo 6 nikienda Kenyatta. So it's only good. Ndio kwa sababu bado mimi naongea. Ihinda rĩa thikũ 12 Ageo nĩguo akorirwo akĩrigitwo thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta, na kĩeha nĩ atĩ andũ makoretwo makĩmwĩthema na matekwenda gukuruhanio nake. Mwanzo niliambia bwana yako amekufa, mimi pamoja na mamangu mkwe. Hii shingo ilikuwa open kabisa huko nyuma, kichwa ilikuwa hivyo, kwa hivyo mkono pia wakatoa kidole, maana kile polisi walilete kama 6 hours zimeisha na wangeweza kuweka tena kwa mkono kwa sababu kilikuwa na life tena. Watoto vile wananiangalia saa zingine kwa nyumba, nashindwa dadi kidole ilienda wapi, nini ilifanyika na itakuja lini? So nikitembea watu wananiuliza unatoka wapi, unafanya nini? Si wewe walisema uwezi toka Kenyatta, ulimelemewa kabisa. So it's tough, it's kind of stigma. Tiga gwĩthemwo nĩ andũ, Ageo nĩ ahithũrĩtie igeria rĩake rĩa kuoya gĩbandĩ nĩ rĩgũthĩte ihiga. Biometrics zichukua vidole 9, lazima ziwe 10 na sasa sina 1. So lazima nirudi kwa ile system ya kitambo nifinye vidole 9. Ndio sasa system ikubali kwamba niko na vidole 9. Niende manually. Hata kama ako kiwete tumemkubali hivyo. Mimi niko na furaha sana cause nilikuwa na swali, nimpoteza at this age, watoto nani atalea? Niko na mtoto mwezi, nani atalea? Thutha wa kũhonoka gĩkuũ ciarera, Ageo rĩu nĩ aikĩtie ihoya kũrĩ maabitha a borithi arĩa marogotire kĩara gĩake kũmũcokeria nĩguo andũ a nyũmba yake maiganĩre. Polisi mwenye ako nayo anafikiria nini ama aliweka wapi? Because hata watu wa jamii waliuliza what is it? Unajua tunatoka kwa jamii zingine, mwili ya mtu it's very very important. Ningependa nijue hiyo kidole iko wapi. Ngĩribotera Kameme TV, Gĩtaũ wa Wanjikũ.